so ehia wa attention TV mo so for akwie na matrasi amede o maimu nsem eba be sum na me so be like no wa share no wa subscribe no wa punchi adoma no send ya notification bia ba wonso be hu ne ekoso wo man Ghana na say attention TV eye on my penny dada JJ Rawlings wanya ne baby kwasisi e won ka atiasefo mu ye nyina nim se obe film no eye oba penny bi be yi ne ti se ne papa twetwo mutwopa ne eye JJ Rawlings ni pa kasa ye kasa ma me ni kasa mu kra che se wo prayer koye ma me dokunu wo sanko be boa na ama ne hu ne papa na so wo ye bia ayeye na che se papa ne wuye no e wo so yi ne ti se owo papa e wo baby papa ye wuawie asem no kan kosi babia na sese mami eti ni suo se sese a eye JJ Rawlings ma aka amefa na nko eye ayaresabia nko DNA test anko hwe ni mogem ahwe se wono so ka papa ne ma ho a wono osi nanum tiope e ka che Kofi TV se wo be kunu so ma ye sa de na ma no na ni pa nyina hu se sebe enye ntro anase nim guase bi na wode to eye JJ Rawlings so na mo ne ba twetwo mutwopa ne ba pani no enti wo sere se yen kwa DNA test anye sa de a afin ko na wie no won ka tiasefo obeje ne kra efini sense wo ye bibia enye yie wo so bibia mo ye oba pani ti say tisi wo bi didi ansa wo de ase na man one city kra woni bi eda bank wontumi hu se nsunsanso bi a wanya odo bi efini papa wonti na eba ni sawo wontumi hu to ostrebusiafo se ye DNA test ni ehwe se ni papa anase enye ni papa mayanko Kofi TV aso ni enkohwe enkomobo a ekoso ho mra sisia bibia esese mi gem enye yie mami bibia bi fani se bema awari o den o edwuma o bibia nkoso enye yie mami minimu de kun a ehye mpimfim ho kopim time ese me kohwehwe na me maami nsu ka se ono nsu akwa akohwehwe a ono se gise papa fie e na asem ne da e na mi nsu ma dudo mu akwa akohwehwe mu a still sa asem krona na mi nsu meti still e koso ma brabo mu bibia nkoso wa ada ususu se bia papa de abufuo kan asem bi e na ama obi bia nkoye antisa ba dia ye kyerɛkyerɛ mu edi kyerɛ me no minimu ni emu en se medomu ahu emu no because huhuma se minimu ho hwe ba kɔde minioma ne de enkoso enani ne ya dia nipedi ebeka so fiti sa osisui one cd nie ne da ha minibi dan this e bia me han obi de mini hwia ye kase nipa na de bi nie da bi enu ansem ne na ma brabo no saa keke tina me kase ye senka nanka minti asemu ma nanka enu na ye because said they are not a cost no dear. Say dear baby I drama no. It's too much. What na say ya usuna because you see a Cries when you say thrɛatens you. Esu ama so abrabo emu dear. Ye career anka make us any epo fambi kakra be esu fiti me mo Francis. Any dear any epo fambi be pe. Because a doss adichie bia ni wa mi so ni de mi so mi start so ya chepa ache was my brabo nankasa minti hwiase kra meka say we na ye mami ana we na ye mami hwi ye ano kranti na me pipri 1991 na me pipri se me do mi papa ho se me husu asese me do fie na bia bibi na wo ho na se e be ya ama me na ye fe na aboa na tumi ama me nsu mi ho asan me a na nka me nsu mi ho asan me nsu eno nsu mi priya 1991 ubisa me maami abusuafo a ye frɛ bi kura no ye bisa wo ma
wo mu be kire de ekoso said ya minimi maame minina nya and asumdue da because me pese me come papa fie me hu me papa sa de ni nti no say me twitwitwi sikan me ye nioma obi afo say bia dam kra na mebo ana say bia me bia me ye bibi debi me ye hwe nso because sa yaw no edoso me sododo and he said dia nioma nso koyie no enunti na ma prisa ebusuafo beso mu 2020 203 enu omo onso omeso mu me guso me fitogwa na makọ me fitogwa na makọ me fitogwa na makọ omo de feedback ni nyina akọma me papa nso say obeka say oh me ba bra na sa nipa we anaso obeka say bia sa nipa we obefie ha no mu pam no enye me ba oboa ana bibi sa no de ankoso but feed ye yam fiu obi am fi mi sa but anya hwe no ye wo mpanimfo bia no mo ben no kwantimi anhia epemu bia oh mini nipa bebre kasai wo mo de konanim wo mo ba manim wo mo si wo mo de masem kwa ebufuo na me papa ne de hia wo at what age and wo hunu say oya wo papa wedding fee say that time no 1991 ena me hu we no wedding fee say 91 no me say 20 like I say in your 20s so okay you was 68 and be say 23 hono mo ena me de hu we maybe say way because e bi wo ho abon say e mema ni bi wo ho a one oba anyem e bi a hoyi minyi obehu na abufuo no na a trespass and say atoa so konkora no so entina maybe say ono mame adi nkomo could it be some of this be a reason be a tesa minyin sen mo mu de e ba say yen yintungu e ba sa pa say yen yintungu ba me mame ni papa ena anji antum msa na mbeti ye nti eno de minim say e koso sa to say die ne gese bia ne mma no mu bi ena bia obetimi na ye to prove entesa ebekwa akoye o say but entesa o say entesa sa eno na me sinopi se wiase nyina ndi madanse se me si obi mi papa mba ni bi mba gina ho ni yi mi moja ni hu mi ntro mi twatu o ma mpeni no so no ana se me nukre me kanu me pese daddy no bi ahu because said ya me mabrabo enenam no no na ma obi no say oh munjai sa ma mi we oboa oh sa ma mi we obetumi aye den wa ye jeriba eno onenam sa na me aduani amanfo didi emeni ka ansa na me di ebi eneni ne ya ene de ikura obi adidi aka na medi na obi adidi ebi ka ansa na me medidi adenti na ese kosa dosu ma me dodo me da sesa oje bretwen ma me no kwa tumi say wo say ye papa JJ kakra utumi say ni mojanti we de ye ma me kredo jitum na fa ne kan wo de ho na asomdwe mbra akra